Bulan dua vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema main gai wasyayani Onggo na radio bulan dua vata San Francisco mekauti kenda vata mai.
Ia sandina sara ni mbula ni mata vinaka mai se venga na vanua ni sema tiko mai kina e nei kawi vinaka ni uke lulu e ndai ni ka ono ni singa ni vula machi nda mai rongo da tiko anto na itavi sere mai berito na ai lau lawa ka yadhanra tau tiko na masunga ministry. Wakanui ni vinaka tiko yani, au ni taka ni oni mbula vinaka tiko, ni taka talenga ni makari tiko na beo liva ni radio mbula ndo vata. Se venga na vanua ni sema tiko mai kina, au ke rei tiko na nomi ni bewa soti ni mai teka vumbera tiko na nonda programo na kawi ni kua, ia kawakao ni reida tiko mai na noa, na noa kina singa moniti wa ambite tiko yani ndona tiki ndua, ka vi sureti tiko yani kina, memba leta na ndona bewa kararamataki, ndona Zoom karto ai wakamadala tiko kina na tambana karatondo yan rawa tiko na vika so ya tu membele tiko anda tiko na ndawi woli na consumers sena oiran orto na songo sena tambana ni mata ni tu ena banoli bongo Amerika wakatokai tiko na FTC sena Federal Trade Commission ko ya rendo yan rawa tu na vika kede sara e ado tu waka bimbi tiko ena buku ni vei woli na bimbi sinisi so na kena didi waki tu kena sato sa daki tiko na mbutako leu saranga wikenda to ke lani to lako du ruma talenga senga ni ndue waku ai kina ya na wuna mai tiko vumbera tiko kina na nonta to programo e ne kawini kua na kena mai mbalabu sara tiko na waka madala kau dona kana nungu waka vini vinaka tiko ni nda tondo mai o kati tiko ena vi kawa ongo ena vi tala nova ya ka mai o katalitu ngā kena na Radio Tonga, kena liwasara na iliu mai na vi songo virto mandangana Tonga, senga nindua mai virto na Samoa, ka au senga mandani ki la se dawa e tau senga ni ndau toro tiko kina waka mbimbi o kenda tōna i tō kei kenda tōna ngole mi viti, kenda tōna kei viti, tō samai waka i tiko e na wanu o leo wango Amerika, ni ndau mbiu yani e sona kawa o yana vi sureti me mbaleta tiko na nonda mai wakarara mataki tiko kenda, ni ndau samai tu wango me rauni na ndau kei tu kina, ia ndau senga soti ni tōndu kawai me kina, au wakame we waka yalo lele taki ni ndareda ni ua sambito toka yani na visuretia na Zoom ya na kena tiki ndua ia senga saranga ni ndua au arida manda ni mendua wikenda tōna i tōkei. Mea ngole mai, me mai tiko talenga na vi tala noa ka wakaidhuri tiko na singa levu ni kua, ia senga ne langa, e ana usutu tiko ni Radio Mbulando Vata, me nangai ndo mai waka savu e tiko ani nei tukutuku e na vi tambana ni nonda mbula ke de sara. Da sami tungo e Amerika, e levu tu na kai rauni da tobu keikina, e levu na kai ngan revi mantanga me tō na wakararama tiki tiko kina, levu nda tō sandu vi tala noa tiko, sa levu tali tungana vi tala noa ni kena ndo wakaidhuri tiko na butako, tu sandu ke la tiko, so ntandongiria ni wango na nungu bank account e sa songo. Indua waka ngataka nungu bank account se na email endo lako yani, waka lebu ngona ngana kena ndo mbuta kothi na nonda i lavo, se son beka na kai ndo mai lawaki tuki, ndo mai tadhori tu e na nonra lawaki na nonra sasanga tu i rana ndo mbutako, kona vi kawa ya ndondonu me tona ke latiko se ngoni sala dava na rawa ni na wakayanga taka mai o ira na ndau mbutako ngo se o ira na ko ngā waka madala taka tiko Sione pata ki Emily o rona biwa tiningoru di waka tiko na Radio Tonga na nonra wibu ke ka mai ndola rau tiko kina se mai toi awu rau tiko kina na nonda tō wata watongo na Radio Mbulando Wata. Ngai kai waka madala tako koe tono koe kila o kenda tongo ai pungo pi kenda tō e senga ni tō Yandra na mataka na nonda tu itu e satu me nangarawi ni tabingo me dakango na itabi ni matapu vale na lotu na vanua se na daka na itabi baka daka ia menda ke latiko ni so sa vasar tunga endo tuku ni tu nonra job number e tungo e so e undolu baka undolu e rayandra na mataka na kasaranga e sa tunga nonra vakasa moya na dhavo roni dhakawa ni ko mi unambuta ko dhakina na i lavongo se mi una rawata mikina na i lavongo e na
bunga na ngauna na nondra wakanana nutaka na vika merna wakaidora merna rawakakina senga ni vinaka era muria na salambuto era niu kaya. Io na vika so en dondono me tona kilati ko ngoni saladava rauni tona tango makikenda to tiko kina ke bakamandanga sa to mai tadori to kina to senga ni tango makikenda to rawakina rauni tona buke talindua. E na nonda tōna wasea iani, tōna bewakararama tekitiko iani, tōna kathi waka iani. Na kango ai adho be iau, ndo ngangaroni, ena roni na libu ke talindua, sen dona matapu vale, o iana vika, ndo kai tiko kine, ni ndo mbimbi, mendo tondo lako mai, ni ndo ngole ani, ni ndo lako iani na veisureti, tondo wakaungeti tiko me tō lako mai tō mendambe, me tō wakai tawi talangana vi talano e so e tō wakai dhuri tiko wango e. Ia na wona mai mbera tiko kina na kena tiko wona nonda tō programo e na kawini kua. Ndona kana nungo marutaka ni rauni undambe talangana vi talano ia kere tō mai na Federal Trades Commissions e na FTC go e ndona i songo kaukau asara. Na kaukau ai tiko verto e salavata sartunga ki na kaukua ni na matani tuli wongo Amerika e na nonda ian ravi tō kianda me da tango maki tō kianda na leoni wanua e na visinga sio kianda na consumers e na visinga. Ngauna sa watongo e wana miniti me wana ka loko wakambula tiko e ane vi kemuni ke de sara na sema tiko mai ne kawini kua ni mbula vinaka to toka tuna nraki weke tō e na tomba le wongo San Francisco. Dina ngani wakile saratonga na batambata ia loma ni vida na singango e tuku ni tiko ni na tona wakila tiko na uda na nraki suasua ia sengana lengo do kai to e au bikendo tu e California se mani wakadava na uda na mbata se na katakata e vinaka vake ngā mai na viva no taliso mai na vi e sai Amerika taliso o ke lani andona ndua wata tiko kina ke mdona sema tiko mai na kawini kua vi sureti talitinga sema tinga mai ni sivina vai na tini na miniti da sana rongo da sarakina na nonde wa siningauna ni toso ningauna nonde talanoa. Toso ni ngauna kandau venga rawi tiko me kino sitive ni ratura la. Ando waka vinubina katiko kina kambani na Divine Group of Companies. Kawakatelinga kina na MK Cake Hub na nonra wito koni rauni ndo me rongo ditiko kina na nonde to programo ya nonde to talanoa ni tukuni ndo rongo ditiko waka madhawa na toso ni ngauna. Ia na ngona matangango be waka mbula tiko ni kina veitinai TJ. Mbula vinaka sista waka nuni vinaka tiko yani ve kimro mai Alameda. Wakatelinga kina ve Feni mbiu mai wai mbula vinaka marama night sandende. Waka nuni vinaka tiko yani ve kimundo. Vilivo na ulango. Nimbula vinaka neita. Waka nuni vinaka talitingani ve sista. Serua ya niuma taiwalu. Nitaka niondo mbula vinaka tiko mai Novato. Lani mbula vinaka. Le lani nronro langi. Waka nuni vinaka tiko yani Santa Rosa. Nitaka ni semai Sacramento. Ya savari taka tu ya nandende. Nakia nandende. Nandende o ni alumai. Ni taka ni ndo mbula vinaka tiko. Wakatalanga kina vi otili. Mbula vinaka otili. Wakanuni vinaka tiko yani vi kimundo. Senga talanga ningule davi tikina Roko Kurisinga. Vinaka vali wana sema tiko mai na kawini kua. Mbula vinaka Eileen Swan. Wakanuni vinaka tiko yani vi kimundo mai Roseville. Senga talanga ningule davi tiko kina. O laveti mbali suva. Ndo mbula vinaka mai Australia ni taka ni ndo mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na venga ravi e na tambana ni venga ravi kando ndui wakai tavi tiko kina na turanga mai Australia unui taka tiko ni nando na singangoa na rani nando tali tiko mai na imbulango mai asanangori waka mbula tali tingani ve maramanita mareta kalondau waka nuni vinaka tiko ane vi kemenrau na marama turanga ve otini mai Walnut Creek. Saya tala ningole da vitiko na Serengora. Dini tala ana tuivanga ni vosoti au otingo sa unange ve tartareani. Wakambula talitingani ve LJM Sharks. Saya wana da muni o ni taka ni mbula vinaka tiko mai na Transmitter Road mai malolo na nakamarama na itadi Seng telah ningule da vitikina turanga tau bulu vinaka Semi Edison lewere au ni takani ni bulu vinaka tiko tos vinaka tiko na venga ravi wakanu ni talitungani rauni nandu tu mai ni talano mai sanangori ni takani sa tos vinaka tiko na sasanga kena garavi tiko na itu betul so nomani tokani go una vuninda kua at radio mbulando vata San Francisco mekoti kanta vata tiko mai
Kena radio bulan dua wata mai waka mala unde alo tiko ni ave kenda tau e ne kapi binaka ni wuke lulu ende ndai ni kaono ni singa ni vula mati nongu tu rangatau o kuki kau ta tiko mai kina na ngauna ni sa sivitongo na wa e na dhiwa na miniti. Dona nguna leka leka ngonda sa na rongo saramande ni kina na nonde wasi ni ngauna do rongo de tiko na vi madhawa o ya na toso ni ngauna me waka indo mai venga ravi tiko kino siti ve ni raturala kanda waka vina binaka tiko kena kambani na Divine Group of Companies, wakarurungi tiko kina na Divine Fijian Home Care, wakatal nga kina na Orange Lounge. Na kambani tolungo ka, wakatal nga kina na Divine Food Mart, na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Rito na kambani tolungo, wakarurungi ke de tiko na Divine Group of Companies, kanda wakabinubina ka tiko, ni rito mai veito koni na nonde wasininga una ni toso ninga una, dorungo di tiko na via kabini wuke lulu, wakatal nga kina na MK Cake Hub. MK Cake Hub, ndau rito na ndau buli keke, tiko boli mai nandawa, tiko talangana non rito Facebook page, raunio ni vei tartareani na messenger, ke wakao ni vei o tataka na keke, keke ni singa ni sudhu na waka mouse na ando via kana keke tumandanga, do o tataka ya, raunio ndo wolo nga yani biu nga yani na nomundo ota, na non rito messenger na MK Cake Hub. Ia na kambani rua ka mai vei toko ni tiko na nonde wasininga ona ni toso ninga ona, ke wakao ni ndo dhalata, do rongo di tiko na vea kapi ni woke lulu, ke wakao ni dhalata se ngambeka ni raunio ni rongo ada to dhoko na programo, se na lenga, ninga i siko bayani, se subscribe kina ni to YouTube channel, and do mbiu ke de tiko ni kina na videos, na programo ke de sara, na vei tala noa, na vei ka ke de vau ya mbiu tali tungai ni na ni to YouTube channel. Rau sara ni uni nange rongo ada baleta ni sa wasi tunga, e reandu tu na playlist, na vei programo ke de sara, and do mai rongo di tiko, and na nonda to watawatongo na Radio Bulan Dua Wata, San Francisco, o ya na Facebook. Do talanga na ka, o bia wakana nui mitiko ni kina, so mbeka na ngauna sa na senga ni o ni rongo da rau tiko mai ni wakatangi, ia ambaleta ni sa wangangado taka tiko na Facebook, na non rito lawa, ni copyright, sa sona ngauna rito senga ni wakatarami, da rongo da sona sere, se me wakatangi taki ani, e sona sere. Ia, senga na lenga, toso nga na toso, se vadava. Sa na rongo da mantango e sona tukutuku ni beiboli, vida na tukutuku ni beiboli, o tinga ayanda, sa na sema saratiko e ani, ve siti ve ni raturala, e na toso ni ngauna. E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa, ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells, e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u Drendre na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Den rembeka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a Radio Bulan Dua Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na kari toa sa wada badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and na lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack.
View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E ti combecca na nomini pagkatatarro may baleta na lawan ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondomo. Nama kamay na beba kararamataki may natambanan ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kami ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time ay na radio Bulondo Vata San Francisco na kautiken da Vatamay. Toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na Maolimat. Sa otiongo e ruana embaki, sangai bogarongo e mayo Australia ni sa bogarau ya to mayo timo pua mau, kana rei tiko na nonta panua enda bulo e pereli. Pongo, sa nagai tau doko kina bogabinaka na itala noa kaua antini andole toka. Ni sa ya to mayo sabe nada, sa laki direbi sarena nona koro ka kinda bagi kina, angai alataki, ni namuri mayo timo. Ena mai direbi talenga, ena nona koro mai narodivo, ena yau. Kana bagai doribua, na iba raunga ni bento kai kaya to talenga bisabe. Na ken rawi talano na lewe ruango, e atonga i ena itukutuku ni bengauna ni keruan ni balu lewu ke ibura-bura, e na bula o chula e tini kadiwa basanga bulu katulu. Rawa matiki ne lewe rua, kambula endua na nonta dhaura bo wialonganga e na manua na HMNZS Lienda. Na nonda toi lako-lako e atala no tagawea ua peningio, na dhaura bo ni namosi. Ni rau saya ali na kaiwai a sabenada ke timo beba ka abi walita kawea ua peningio. Kanga imbula mai a koea na kaiwanua. Me lesu ngā mai me mai tupuna, ka tala no ataka na be kaya e ado e na iwaluea. E wakana sere, e kaya yawa o ya sawa, e awa o lau rau sa mati tuna be tau, rau mbulu koto e na buso ni mbiau. O sabe nada, e se da robo ungone sara. Sa mai tiko be moape na tamana lailai e na korona butu mai lau toka. Sa akuru seta tuna nonta banua e na be singa kei nambongi na itukutuku ni walu ni Pasifika. Sa kata-kata dake tiko nga na iwalu me na yatu Solomoni. Sa rabu-rabu tiko mai kina na mata iwalu ni Chabani. E rasa bukan duri e na be banua e biti na itiko-tiko ni Andra. O Nasonini, o Nraimba, kei Wainganake e Suba, o Lubu-Lubu kei Namaka, na Roro ni Wangabuka, ni Vala na Merke. Kei tabon-tabon inta kailelebu ni Banua mai Lomawai kei Momi, mai Nanronga. O Sambeto, na Dela ni Rabo-Rabo,
Kei nei kele ni moanoa ni New Zealand vole kati na butu mai lautoka. Ni aga mo sabe nada, sa ngusara na lamana me bauduru talenga na mata manua ni New Zealand. Baleta, ni sa mai tiko vole kata saranga na butu. Sa anga indau nona dagaka me duru mai. Ka mai maliwaira na leo ni matai waleo ni New Zealand ni randau salabata kei koe ena nona ngauna ni ngande. E kai na kibua ni seber ni adoba na nona embaki. E se lailai buka lailai na nona embaki ni mbula se sanga ni se adoba meroni buka duru mikina. E sanga ni ko sabe na dan duanga. Era lewe bunga na turanga kina daurobo I tauke era tobole mera duru kina nonda mata I walu e wanua se wai se rabola ki buka itabitu mandanga ena koroni walu ena kemba. Ko ira na nonda lewe ni mata I walu era ambole mai ena nonda biasana. Karasandu ilesi kina be wanua mera buka rauta kikina ena lewa ni ratus kuna. Dua na singa, alako sabi nata sa sanga nila sutali may balik. Ko tibi do na singa saya do may endua na nona ibola, kaya tiko may kina ni sa tiko sarang may suba, may wara kaya endua na manua ni New Zealand na HMNZS Lienda na edana. Sana may bondo kina, kasingemi isang irungo din na kinay talanoa. Ni rabu kei koe nga na kaimua ni manua ni New Zealand. Karabola endua na nona ibola ni bei toko ni bei sabenada me mai wara ka na manua sa ngole tiko mai koea e na nona ilagola ko mai suba me ngai ngole sara ki New Zealand. Saan dua tani na rarawa ni moape na tamana lailai. Ia sa senga ni bukai adorarawa endua na ka. Kamani waka kina koro na kena itukutuku ya lombi. Sa senga ni endua na ka edaka roki na era sa mani buka nuinuwi na katunga mai. Ni ado mai suba, rau mai sota tali kina endua na daurobo ni neau o timo pua mau na edana. Na daurobo ngo, e ado tali tiko ngamai e na nona koro. Me mai taro sotia. Sa bagarai takabuao sabe nada. Ni sa tiko buain dua na ibola. Kakau tamay lautoka me rawa ni Wondokina e nandua na manua ni New Zealand. Sa bola kasarati ko ni kele may kisuba. Kaya na po ni nona lako may lautoka. Asureti timo saro sabe nada. Mero bagay ang atakabatangan na ibolo ya. Merau duru rawakina. Isembera ni kele mai na manua. Erau sa sota kaita lendo na daurabo ni na mosi. O peningiona dana. Iang baleta ni sakila itiko ni e na manua na eda isabe nada. Sama ni rawa sarakina na noroto wondo. E na HMNZS Lienda. Ninga imbiumbiwe ni suba. Erto saya lelo talitunga na matandendendre maindele nuanga na dorobo itau kei lewe tolu. Saya do na lo mandertu. Di kele ni ki New Zealand sa boga bondo sarana wanga na sambola na mua kina atu Solomoni. Kaya opening yo nirto aso kumbongi bolinga bakanan daung butako en bumi. Erto saya do ki Solomoni sa tauri sarana ken rei tuku na meda ni rakele wele itoka na tomba o kolo mangara. Tolu na destroyers kandua na cruiser manua bagay tamerasar di Chavani. Erto sa duruya ni kiloma ni tomba sember ni kadambote na matagalaylay. Erto saya do kintabeta. Tolu na manua ni New Zealand kava
na manua ni Chavani. E nang buto-buto ni Mbongi, sender ni kinda na mataka, sa tosaya ni Nalienda kasongota ng dabeta. Era kinda dala na meda ni wakai lindi e vida bata na yasi-hasi, ni sa kada-kadambote ng dakay lilip, tatamosa-mosa ng dakay mga misini, kaya nga saukuro ni Rato sa sanga duruya ni Kitaw Tumba, tawangga ni Chavani. Era kakatubutu yang bamba ni manua ni Chavani e bana nga saukuro na topido. Kabagabuna na nona sa kalakala kinandua na sana lain doko ulo sa rea ni kinamboto ni Sauloa. Kay nabila batanan raw na kinakay mua. E nangaw na bata talangaw gori sa law nga saukuro talangakina na Lienda. E dua na nga saukuro e law tondono na rumunindini. Sawa kalakala talangakina na Lienda ni salaw nga saw. Sa soleng irto na kumbulolo e na loma ni manua. Sangay rey di sabanado peningyo ni sa didisombo kina rumunindini. Gay kaviani sa sanga ni tubo kan duo sabanado. Ya sa tobole melaki bueti pua mau akatiko na rumunindini. Gori sa yoti-yoti ni nona rey di sabanado peningyo. Rangay sanga meramboko na yame menimbuka wanga e na loma ni manua. Sangay wo e rua na manua ni New Zealandi. Sa boba e nandela ni mati na nonra manua na Chavani. E rakaya nandaw ni budu. O tinavala mera sa wili raw sa ali na ngone ni viti. Rabakalolo kumebida na miniti. Domo ni wale si tanggiri na itukutuku e sadawiri. Wale si takimay me kila e viti. Isa o ilay o law nga saw. Bera-bera tu na bosa ni tataw. Senga ni raw bola-bola bay tinan raw. Yawa ko yasawa kayawa ko law raw sa mati tu na bay tau. Raw bulukoto e nabuso ni biyaw. Nabakasauri ni wala kata-kata ya. Kay nanon rakinda dala na meda. Era tuun rombula raw kina na manua ni New Zealandi. Hindi na ni sabueta ki bakadasara na Lienda. Nasir ni Balongo e wasa-wasa, may na ito Solomoni, sarongo di boka buundua sara e nawalis. E inday, da sarongo da e bunga tali na seri. E vida tali na seri boka imbale-mbale, eran daw boka rongo itu e na vida na embaki saoti, membaleta na bole, kay na solimbula kinaw iwalu. E rasada lata, e so e na daw boka rorongo e nangaunanggo. Rongo may nakadi ni nonda mata ni tu. Rongo may nakadi kinaivalu. Butu ka tu narara ni valu saan dua nakarere baki ang gay rongo ba. Nandomo ninda kay kay na misining gani na bay kay na isele kay nandomo nga nitangi. Tumbuti ko nangaw na langi-langi. Kami-kami da nonda bela samaki. Bagarao may beauty kambani. Nuitaka ni unalisong bulayani. Rosi wale nga ng bay kay Marata, au may tuwe na yan yung henulala. O kaloloman ng dilay kalekana, au yung beta tu nararaniwala. Kung nabisir mo kay talanoa, karabo kayong balimbali, nindarungot ay inday-inday, hindi na itukutuku era tukuna ni Sato sa nangauna. Era si tali tagikina na matanggal ni sir mo kay talanoa bakang ko, nandaw rongo da tuiliw. Dainday, sir nga ni Vendemoni kay napakatarmasa. And siya nga ningalala may naivalu yan ang duwa ng auna. Dainday, at sarabati ko naivalu ay nga nindubani. Era sa makalolo matagiti ko kinaiso. Sa atay na mariwana may nakoro. Sa atay wole kasar nga may naimbili. Era sa siya nga ni bosa ng gasi. Merataro. Dirasado ko talitumbe kang akin na. Naibaluan ko. Isa nga ni ba kaya nga tagikin na nga saukuro kinandakay.
Sa sangatalangaki na naman dua kina bindokai. Era sa to ko bagay au tiko kina. Anon dangon ni tauke. Nitukunin ng bulan rabun-rabua. Kune bagal lebungabi kenda na tauke. Ang go na iwalu entang boleh kina ni kuwa. Sa tigabu sarangay na nung damata ni Bale. Ninda raile suba na elongga so karakune en ang auna iliu. Ia era sa liu talangay ng bulang ko. Enda na liada, se rota le ni rambole eso. Kinabay matanggal libalu sa boleh kenda tiko ni kuwa. E a undule su ki New Zealandi na HMNZS Lienda ni oti na iwalu may kolomangara laki baka nakatagitali so na kena ngada-ngada kasoko na kesara ki Devonport may bola tangan ni kinabolaw nga katamay kina. Rasa na yalitaw do ko na lewe ni Wanga kinalewe ni Manua na Lienda kay peningyo na wekang gumay na mosi katala no abiyaw. Iya, sabi so ko yakibolyongo na Manua na sabi nada. Kamaraw ninda sabole katalinga ni rongoda na yadumay na bulo e perili. Nei timo o kuya na kenay karua miraw may sarabi ruwa-ruwa toka nga na wasa-wasa ni Nonda Banua. Sabi nga rabiti ko yung dua, sabole kamay na kenay karua. Namaka, waraka, na toso ni ngauna, ni Samote. Natoso ni ngauna kay City Veni Raturla. En a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Kavaba kay na maolima. E senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau. Dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveyani na nom ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa 11 saibarua. Merto wakarotaka katalada may na nom ni boli-boli ena kenagona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluwa Diwa 11 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwande na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatama. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kina coleslaw. Wee! Na karito sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tiku talangan na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang bani mandray pai kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, daw pula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, daw bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raw-raw ni sangai yadamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nom daw na nalaylay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarbukli bukim kami da kilaraw to keso na kami. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabelongan new and na radio bulan to bata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan to bata. Na
programo wakarotaki kando vital nota kikina na bei kame bukena non bangara kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Era radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai sa watongo rua sanga bulu ka ono na miniti me 5 na kaloko ni taka ni onia maro taka na nonda i tala noa e ne kawini kua veke muni na dhalata senga na lenga ondu tuku ni tiko nia rauni ni ngeli sa ravatali tiko e na nonda to YouTube channel o yana radio mbulando vata YouTube ke wakau ni sembera ni subscribe kina o sure tika muni ni ngai si koba yani ni subscribe kina me rawa ni uninga endo rongo da tu en ngono ni ngalala kina. Na we porokaramu ke de sara na we tala noa na ulutanga na bulangi na we ka ke dendo me wakaidori tiko rongo di tiko saravi tiko e na noda to wata wata na radio mbulando wata San Francisco me kauti kenda wata tiko mai ke wakau ni do da lata ya na wano endo lo imbiu tiko eni kina na YouTube channel. Sa watunga rua sanga wulu ka 5 na miniti me 5 na kaloko da wakana numa tiko e na wulongo na wula ni marama se na Women's History Month. Ya na wula mati. Lebu sara tiko na vitala noa da rongo da tiko e na wata ni Dr. T na tala noa with Dr. T. Lebu na marama e suretira tiko yani mera laki vei tala noa tiko da rongo da tiko na i tala noa ni do tuko ni tue o kenda kede e tiko kede na nonda i tala noa. Tiko kede na kenda i tala noa. Ia kila ni na lia bumbeka e so en da rongoda mai sanango da rongoda mai sanango ia senga ngani waka men da rongoda saranga mai bua indua na kena i tala noa. Koe a, usuriti ke mani so na bulangi rando sara suriti tiko yani na marama e na vula ke dengo vi suriti tiko ni Dr. T ninga i saravan na vi tala noa ia e na nona vata ia au suriti ke mani e na moni te na madhao mengo sivin na wakasama takatiko 7-5 e na tini na miniti e na moni te na madhao mengo ke rona mai veital noa tiko kina ke tona mai veital noa tiko kina ke Dr. T se libumbeka anda ke le koe tuna Dr. T ia dhana tali na ia dhana di na tarisi niwa sotiau au nangai wakandi takatali tiko yani do nangai tuku na dhala na e Dr. T via tuku na saranga na e dhana 5-5 e Dr. T ni mula vinaka ke o ni sema tiko mena kawini kua wakanui ni vinaka tiko yani e na kawini kua e na buku ni vengarawi wakaidori tiko usura tiko mni ni sema tiko ngā mai e na vema mani ono e na kawini kua rongo di tali tikina non dai wasini ngona wata karatondo mai vengarawi tiko kina na New Methodist USA o ia mai na vema mani ono kina vito na kaloko. Seraka tarawangona ve wakambula tika ni kina ve inoke o angavo ni mbula vinaka na ita sandende ko ni ali mai ni taka ni mbula vinaka tiko. Wakatela kina ve mela ia kadhi ndo mbula vinaka samisoni wai niu. Vena vanua ni sema tiko mai kena. Wathi sea wakaroita mana. Mbula vinaka lewa wakanui ni vinaka tiko yani vike mando. Nui taka ni ando mbula vinaka tiko. Wakatela ngā kina ve John Vonokula vinaka na sema tiko mai na kawini kua. Ile tia tama imbeka. Ni mbula vinaka. Mbula vinaka wana iliuliu ni Divine Group of Companies. Po asa karoita mana wakanui ni vinaka tiko yani vike mando. Wambota ni endo maro taka tiko na nomundo ngona vata ke Johnny. Na loma ni vida na singango. Wakatela kina ve Filomena Rawiwai ndo mbula vinaka Jackson ya Avala. Wengana vano ni sema tiko mai kina na kawini kua. Nui taka ni oni mbula vinaka tiko. Wakatela kina ve Temanda Veta. Vinaka wakalevu na sema tiko mai. Wakanui ni vinaka tiko yani na vuku ni venga ravi. And longa niu ni venga ravi tiko kina. Mbula vinaka ili tai. Wakatela kina ve na Teina Rangatu. Wakanui ni vinaka talitunga ni vikimrau. Senga tala ni ngula davi tikina o sama. Ko mai savai, mbula vinaka sama. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitungani ve sista, vuki raf, wakanui ni vinaka tiko yani, wakatanga kina ve turangayanu, kolini o tuivanga, wakanui ni vinaka tiko yani ve kimrau na ve otini. Mbula vinaka Jovan Ruby tuiwai nikai. Niwa sotiau tuiwai nikai. Wakanui ni vinaka tiko yani ve kimni na singilivu nikua.
Senga tala ni ngula dapat tikino tevi tawasun dombula vinaka wakanduini vinaka tukani ve Ioane Sakaraia Ngiso Aquila ke Savenada. Erto sema sar tiko mai na wavu ni Amax Resources mai lo toka. Dombula vinaka unitaka ni dombula vinaka tiko. Tosa vinaka tiko na vingarave na kavini kua wakatala kina ve Serra Lemba. Senga tala ni ngula dapat tikina. Koroi wasa, bula vinaka ave nai. Wakanuni vinaka tikani viki mundo, mai na Wailea Street mai Watuanga. Wakatala kena ve Abel Jr. Bula vinaka barada, ni taka ni tosa vinaka tikana vili niu ena kavini kua. Senga tala ni ngula davi tikina undi mai ko mai suva. Ni bula vinaka, sandende au ni taka ni ndo bula vinaka tiko mai Sacramento. Wakatala kena ve Carlene Luisa, ni bula vinaka rakai lalanga vesi. Wakanuni vinaka tikani viki mundo, mai na udu ni potu wano levu. Tombula vinaka na koro wainika. Wakanuni vinaka tukana viki mundo. Wakatala kina ve matetea talein ranindalo. Nimbula vinaka. Wakanuni vinaka talitinga ve Dr. T. Tarisi sorovi vunindilo. Dombula vinaka. Ausa waka nuni tiko nana makitiko nanonda tono me vital no tiko na kavini moni timayango. Wakambula talitingani ve Chochi Sili ke Lavenia Kambakoro ndo mbula vinaka i Mary Senivono vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve Mela Iambusa ke Onisimo na ikobu ndo mbula vinaka Marida Roko Malodha nimbula vinaka Marida senga tala ningula davtikino aku vola ndo mbula vinaka Esiteri Solituranga mbula vinaka na itava kanuni vinaka tiko yani vikiomani watalanga kina no mani Leoni Vale senga tala ningula davtikino Casa Turanga Baleti ndo mbula vinaka mbula Casa mbula vinaka Serua ni umate walu senga tala ningula davtikina nongu Neito Toka Salvation Job au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko mai Santa Rosa na kavini kua senga tala ningula davtiko kina o Eparama Baro ndo mbula vinaka mai na LED store mai suba au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko mai Sanangori wakatala kina ve Tokasa Saindronro ndo mbula vinaka Mary Rasolo nimbula vinaka wakatala kina ve Tukai Lendua au ni taka ni mbula vinaka tiko ndo mbula vinaka tiko na sema tiko mai Watuanga na kavini kua. Watongo etini kadio na miniti me lima na kaloko na radio mbulando vata San Francisco me kauti kenta vata tiko mai.
Radio Bulondo Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikataw teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa.
E tikon beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondomo. Na makamay na we wakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a way kabi ni wakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio bulondo wata San Francisco na kauti kenda watamay. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat da baka talau taka buka sing lu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney Gelago pata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale saranga lito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibota kani na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tino puko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magimay kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungodi na bimaman yon na kabini buko lulu bay Kemando California, bimaman nindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando biti, and a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. And a radio bulando vata na ngauna sa watongo ono na miniti me 5 na kaloko. E ka vite ko ni buke lulu entendai ni ka ono ni singa ni vula mati o ni taka ni o ni mbula venaka tiko se mania se vuravuradavo ni seama tiko mai kina e na ka venaka ni kua se mania se vuravuradavo ni nangali rongo the tiko kina na ngona tava ngao ni rongo the kina na nonda to i wasini ngona vata na ka ni kua i e ka vakao ni dhalata tiko na ve programo iso au ndo sureti community ko yani mo ni Sikopa na YouTube channel o yana radio mbulando vata YouTube ndo mbiu ke tiko ni kina na vitala no ke sara ndo mai baka idurtiko ana nonda to vata nonda to wasiningo na neve kavi ana kavi ni kua ke to mai vital no tiko kerto na baka lesi mai na tambana kando venga ravitiko certo ndo one nova matua saranga na vito seaki na ngona vito seaki ni kamanda na kani biboli na bisinisi na nonda kena didi waki tu na vi bisinisi so na ethan rato tiko se na ni songo tiko ngo na Federal Trades Commission FTC ertondo yan rava saranga na beka membeletir talmandangan na ndo butako se so na vakandur bisinisi se so na ito kini bisinisi era dakava tu vakai loana non ra didi vakitu nga vaka loana non ra bisinisi se nga soti ni tau doko se ramuri tiko na lawa na beka va ya ertondo yan ren tiko kina na tambano ngo na FTC yo e kavini kua kito mai betal no tiko ya ka o vaka nui toka me mbaulevu na itoke me rambau sema mai sera sema mai na Zoom baleta vaka iduri na Zoom na vitala nongo dona kaya o roni kaya ni na toso ni ngauna indona kaya sama iwa karau-rau taki tiko mandangango na nonda to vise mati tiko duango to saroni mai vise mati tiko na kena didi waki tiko na nonda to bata ngo na radio mbulando bata na kena rau-rau to na vise mati dua talingau ya na mbose se na vitala noa se na kena sangai me duri dake mbeka indona songo sa rau-rau to nga na nonda vitala noa na Zoom senga ni to ngandrebe me to lakoyani me to le wondombasi se me to ndrebe ani nandona panuan tangele ndambe batan da vitala noa sa senga so tini vao ya ia ona numa ni sa vakarau takitu bango na vitala noa na vise mati vakambimbiti ko na Zoom na kena dumbia ni sona visureti na ulutanga mai na visongo songo esoka
usu tu tiko ni kiana didi waki tiko sena kiana mai garabi tiko na nonda tō bata batongo na radio mbulan do bata o ia me rawani na waka rawa takatuna kiana waka leledi ana ni wai tukutuku e so e rawani na wuke kianda tō na same i waka i tiko ana wano lewongo Amerika tō ngole mai tō mai wangarambula ia da same i tiko na dona vanua ka wambo tani bimbi menda na kila tiko na wika e ado tiko da kila tiko na lawa sena waka bimbi manda we kianda tongo e California ando waka toka itu na Sanctuary State e lewu na ka e senga ni na rawa e na we state tale so e ndo waka rawa takitu we kianda tōna mai waka i tiko ngo e California dua mandanga na ka lewu ngo o yana waka ndurin bisinisi California ve talia saramandanga i tiko na pepa se senga e rawa ni ko waka ndurin bisinisi nga e na vanua lewu ngo California sena state ngo o California ia na we tala noa mai berto na FTC sena Federal Trade Commission wala ka mo kana Fiji Trade Commission na Federal Trade Commission ene ka vini kua o yana kena wakambimbi takitiko na nonda yandra and ravi as a community wakambimbi we kenda tona ngole mai na we wasa na we matanitu mai na wasa Pasifika kanta to sami wakaitiko tiko ngo na kai vinaka kinorto na tonga na samo era sama indende toka na nondra mai tiko ena vanu levongo Amerika ka waka me rauni tō kai sa tau dhoko toka wakalilai na nondra Wingaravi na nondra sangamandanga mera wibuke wakata kira i o kenda tō e rauni tō ndua watakina ni tō se senga saratiunga ni tō se e adhoba mandangai ni na vi mamani vanua e rato sali adhoba tiko na vi orto na wekanda tō na tonga na Samoa ia wambita tiko yani na iwola kere na visureti ke rauni ni sema mai ke na Zoom e na vitala noa na kavini kua ia kongonea sanda baka vinaka ni solitiku na yalo rawa ni o seama tiku kina o tia sanga indo lako mai me mai waka sawitiku yani na itukutuku dhavanga e rato soli tiku mai na vitambana i so waka bimbi tiku na vitambana ni matani tu na state na county ke na federal government ia na kavini kua o yana kena sanga tiko menda na yanren ravi waka ungeti tiko we kenda tō na ngole mena wasa Pasifika ni kunei tiko ni o kenda tongo dina ninda tō leweli lai me ke waka enda waka toto watataka na kenda i wili ke ira na we kauta mata tali so e ngole mai e na we matani tu tali so i o kenda tō leweli lai sara mai na wasa Pasifika ia ke waka menda tōre dana dina ni tō leweli lai ia tukuni tiko ni lewu sarve kenda tō e tō mai rawai tiko se tō mai kuitaki tiko e na scam se na fraudulent activities ka iadho tiko ngoe ko ea ndondo me tōna ngangaroni tiko kena lewu sara na ngoni sala ra waka anga taka tiko mai o irna ndombu tako o ea na ndo mandanga ngona talivoni tō ke lake de tiko na weka kede enda dakava tu senda wakaanga taka tu senda garava tu e na nonda mbula na visinga e sa wakaanga taki tunga kina na talivoni nonda tu talivoni ia hea talanga endo na ngoni sala karasabi tartar tiko ni kina sera sa wakaanga taka tiko o irna ndombu tako mera rawata kina na lomandra so na tax e la koeani ke wakai ko senga ni o yandra en rabi tiko se senga ni ondo vitala no taka tiko me rawa ni to kilatiko oi ke wakai la ko mai na tax ngo ambaleta ni ira samba mata i sartonga. So ngona e na dhawia ni na text na givatu e ningo. Oi ko asanga me you've tried to open an account, we just need more information. Ia ke pakai ko senga ni o kinda tiko ona na numa sartonga iko ni ando lawan din na account os ana ngule dhabatu iko that you never did try to open an account. Ko ia iko sana kai oti o nge soma ni na non retaro. Na beka taronga tiko mai. Ke wakai da senga ni kinda tiko rau sarangana no mu kuitaki me umbita yani na itukutuku mataila lai me mbali tiko karto kere tiko mai se tarongi tiko mai na text o ia se na email e sarangana vanua erto sarau ni na dhingi mai kina na ndombu tako kina veitiki ni no mbula ke de sarau na gai kinda dalanga sa yali no mu ilavo onge na sangamo na leki wakanga taka no mu ID se na no mu social security number sana tuku ni mai oi sinio i kongo endo e vai ngata kongo na be ka va oia e levu era do na kai atuku ni ko dake mai oia ni wakanga taki tiko na ge kai wakandoma mbula kina na ngonongo
awasando wasieto kayani wakawasomana vikango membeletan artificial intelligence sena AI. Iandona kaya sa wakanga takitiko wakalevu, wakanga takitiko ira nandombu tako, mera rawai kenda kina me rarawata kina na lomandra. Dona kaya rata kabatiko ko nira sa wakanga takitiko mai nandomoni kila ni sa tangir no taliboni gonda na kena bakarita ke ya bakarita ke tiko ndona marama ni tonga ni aya da saranga bua indua kartubi kilai giriani lakuani nangiri o tia sangai torokona na taliboni ngai kai bakandombula kinani sa bakang tektunga na cellphone lakuani nangiri sama ni torsara na marama go sangai tukuni mai o ngirongo do ko na nandomo ilubena di tuku na tiku mai o ia o donga au dhonga, au kerekero ni wako tamandama yang doa nei labo. I need this much money, ana kai tukuna mai, nge nandomo ilubi ana ngai, bosa tiku mai ana taliboni. Yeah. Na kai nge binaka kina, ni o lubi ana endambe binaka toka i vale, sangai tuno koe. Au ke la ni senga ni oiko na ndubir na ndombu tako sa tukune na maramango. Maleta na lumengo endambe binaka tungo. Yo on the other side of the phone, e bosa tiku mai ndua, e waka e ngata kasaratunga mai na ndomo i luvenai. Yo songa na kawa ya, ndonu menda sana ya nrawi tiko kina, menda na beba kana numi tiko kina, ni nda tobe tala noa tiko, me tō na beba kana numi tali tunga kina. Ya na tambana ritondo, venga rawi tiko kina na FTC, se na Federal Trades Commission, e na ndona ngauna, e rito sa nangai mai, nandona ngauna e rito sa nangai mai, ke tōna game vital noe ani ana nonda tō wata ngo. Endua rombula vinaka na veo tini mai Australia, vola toka mai ngo seang mantani matata vi o turanga tau ngo se o sista. Rombula vinaka, vola toka mai ndona ngo nau se dhaka tume na main, sa tukuni mai ni ndua sa wakainga taka tiko nungu tax file number mai na vi moli. Ndua mbea ngana wekanda mai nonda. Ia, rede ndona matangalis kia mai atu vi mbuta ko ditinga wakate ki kenda tau. Karatou ase atali tinga wakalevu na tonga ki tau mai vital no tika na kavinikua. Ni ndona ka wakila wakalevu ngobe irto nandau na kambani irto ndo wako ia tiko artondo wako ia i tonga. Ngai tukuni tiko ni waka me sa toso dhaki tiko ngā na isau ni kateni, na isau ni kia na mai kauna ia. Waka senga ni ndona lau, senga ni waka lau takitu, ni tiko ngā na, tiko ngā na yale ala ni, na lewu ni lavo ke la, ke waka mo lavaka, ke waka ndona kateni kamanda ndona wardrobe size box. Tiko ngā na vanua sen na yale ala, sen na lewu ni lavo, e rawa ni kona lavaka, waka lawa. Me kakua ni o sibia ia ngai tukoroto wakarita ka tikoroto na tonga, ni sa lewu saranga veira na wako ia tiko ngobe, rto manda na tonga ia, ra wako ia tiko waka era sa toso daki tiko nga na isau ni kateni. Yo, ia talinga na kainda se ni waka samatakatu, but that also qualifies as a scam. Sen na kena do rauni tukuni ni santambuta kodi, o kenda na do voli se o kenda na leo ni vanua. E lewu sarana kai, ramba i lewu, na veitala noa ke na kai rau ninda mai wakararama te kikina ninda ndau sema mai na matangali veitala noa wango. Koe ia o kere waka bimbi o veisureti te koe ni kina, ninda o mbiu ia ni sona veisureti vai please, come on and join. Kenda tō nai kei viti kenda tō nei tō kei tō se leo e leilei sara, kenda tōna kai tō mo sita nai longu, ni undo vitala nova te kera na Tonga, na Samoa, o ira na Mexico, Spanish, kora sa venga ravitungo na isia, mai venga ravitiko na tambana wakamata ni tu e so, en duanga na kai rando tukuna tiko mai wakalewu, na dhawa saramanda, en renre kina na dhaka watike kimdona kai viti. In exact words, why is it so difficult to work with Fijians? Yana kai rando taronga tiko mai, en do mo siti au, beleta ni senga ni kilana dava na vuna e wakina ia. Ia donga na kauro ni kaya. E na nongo sanga, mi uvivu ke tiko, mi usema tiko ke na vitambana vango. E na vuku ngā ni kawai ke na vivu ke na yalo ni vivu ke ndina. Vira na nonda, do levu na ngona e lako mai na wakasama. Mbeka tumbeka na wakasama, lako mai na vosa e senga sartunga ni dondonu, e senga ni rongo vinaka, e senga ni ndua wata ke na
ina kindina ni vengaravi tiko yana kai do tu wakaloloma toka kino ke te tūna i tūkei. Ia sa wakanui ni venaka tiko ni rawa ni tosa tiko na ngauna, there's no time me tōwi in reso mu tiko kenda tō sa ngono go me tō sa vetarai dhaki kina, tōwi toko ni taka tiko na vikai so, me rawa ni venaka kina na nonda tōmbula wakambimbi ni saralewer sa ngole tiko maingo and a green card. Gai o tali taka waka lewa ni lewa e rangoli tiko maingo na green card, you know they're qualified and a vitambana ke they're venga ravi tuki na me viti, ka rawa ni tō tū ke waka me tō ndoa wata tiko ane o kenda tō na samba o me waka mbaki tiko, rau ni tō na vevuke. E na ve waka rara mataki, vevuke me ralako mai me mai tosa venaka na non rato iavu. Lewa e rangoli tiko maingo ra sangone, ra waka matapu bali, ra sangone irna na lubenra, ra sangone talengar se la laisara. We are here, we can help each other out. Au ni taka ni rao ni tōna bebu ke tiko. Sa komanda na alo dha, se vādhawa turanga tau. Wakanui ni venaka tiko yani, se vengana vanua ni sema tiko me kina. E na kawi venaka ni wuke lulu e ndai ne ka ono ni singa ni vula machi, to tolo tiko na toso ni ngauna. E na sera ka taravangona vea wakambula tiko ni kina ve kimdo ke de sara na sema tiko ngori mai Australia. Rombula venaka na ve watini. Wakatalanga kina ve anti ane, ono taka ni ondo mbula venaka tiko mai Sacramento. Mbula venaka ni ka bosoti au. Au ke lani andona kau ni a taronga mai, o nangai somai ani ni o te ongoa. Nui taka ni on rombula venaka tiko. Wakanui ni venaka talitungai na wuku ni porokaramu na wuli, e waka idhura tiko e na wuku ni venga ravi tiko na velonga niu, e na longa niu ni caregiving, venga ravi tiko kina o Nika Leoni Langi, weke o manina senge adhavo mai, sembera tiko niu ni wuli, Duana pono venaka mente tiko wukina o ia, Wakambula talitingane ve vase Mother O'Brien, venaka wakalevu na sema tiko mai ane kawini kua, sayang tala ningula dhavi tikino, kimdo mai nandawa, mbula venaka oni, mero ni tawai na vesi, ni mbula venaka oni taka ni ondo, mbula venaka tiko, sayang tala ningula dhavi tiko kina, o mbulo kai tambu, mbula venaka mbulo, wakanui ni venaka tikane ve kimdo, Bula venaka Anna Rose Hoyt, sandende, onde taka nioni bula venaka tiko, wakatala kina ve marama tau, ke lera na sobi, ke kimdo na sema tiko ngori, mai San Jose, wakambula tiko ane ve kimdo, Bill and Saliki Rokombulin, rombula venaka. Onde taka niondo bula venaka tiko, mai na Waila Housing, ve Lolo, o Lavione, o Ben Seniasi, ke Mesu. Wakatala kina ve Vika, bula venaka Vika, Vili Simbale Mila, bula venaka sista, wakanui ni venaka tiko ane ve kimdo, e na singani kua, sayang tala ningule dhavi tiki no Ana Takayawa, bula venaka Taka, bula venaka Lichi Tui, wakanui ni venaka tiko ane, sayang tala ningule dhavi tiki no Seni Tiki Kini, bula venaka Elda. Mele, thank you for tuning in. Please share our page. I hope all is well. Wakatalanga kina ve Andy Ateleite, wakanui ni venaka tiko ane ve kimrau mai Santa Cruz. Sayang talani ule dhavi tiki no Mateika se lai Kelemendi, dombula na sema tiko ngori mai Australia, Western Australia. Ke kimdo ke sara na ngone ni viti, na dhaka tiko e na Harvey Beef, Isa, wakanui ni venaka tiko ane ve kimdo, wakatalanga kina e na vasanga vulukava, Wakefield Crescent, mai Australia, ve Choeli mbula venaka Nemani na misi ke Mateika. Nui taka ni ando mbula venaka tiko, tosa venaka tiko na venga ravi, e na kawini kua, sayang tala ni ngule dhavi tiko e na Serongo Viliame tuna kau ravai. Dombula venaka. Pase Mother O'Brien, venaka wakalevu na sema tiko mai ne kawini kua. Isenga inambe lake o matani singa, biutu alutu meumole kiwa ima, awakamuria sombudu na waini mbukariba. Nasalani waria unaki mole kina, koronia sana au sana sivia, kibaleni mbula levu mai, unindawa meula kidhuru kina.
sana musuka meu sale sutale kiwa inimbuka loloma wakale ubei kolewa monikei kolewa bunga wakambimbinga bei kolewa bua keira keve sara mai valeni mbula mevaka ua sivitalenga mevuniwai nanga seo sakiusa
Ongko na Radio Mulandowata San Francisco. May kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kinavitu ene kabuni bugululu be kemadawe California. Vima mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulandovata San Francisco me kauti kenda Doyan vatama. robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singalebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw buka singalebu sa buka kabi. E baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to idiniti. Kanay buka singalebu sa buka kabi. May baka na buka sekera. Na sui. Ikatabu teke. Roro buka lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Sama isi betongo na 5:10 na miniti o kinda wakike menina sengai sema buti kumai ken dua tali na nonde wasiningo na vata na kavi na kanikua ke bakau ni adalata na nonda to toso ni ngauna kanda rongo ditiko ni sibina vai na tini na miniti na via kavi ni buke lulu au sereti kemni ngai sema tiko yani ni sikoba yani subscribe ken na YouTube channel o yana Radio Bulando vata YouTube do mbitiko kina na ve programo ke sara do mo rongo ditiko na nonda to iwasiningo na vata na via kavi wakanu ni benaka tiko yani oni takani ondo mbula benaka tiko ve kanda to na bonole bongo Amerika na kalima ni singa ni basoti au kavitu ni singa ni vulo me ni ambaki mayongo ronondolu rosanga vul kalima esa go ya mandanga na kai rongo na tuku turara ni kuai tuku nongo mbaleta ni sa vivi so tiko mai baka vida ngo sa ronika sa katolu ni ngona me mai bisa kina na deadline ka tuku na tiko ni ngo na ka lima kavitu ni singa ni vulo me ronondolu rosanga vul kalima ya ni oti ni singa esa na pakatarekina menda buka no mga buka kaya bakanta bibuka ki na bonongo Amerika may nandua na state ki nandua tale domestic flights sa nasenga kina ni rawa ni obaka nga taka na nomo driver's license sen ID kaya baka esenga ni real ID kila ni sabi da na baki na kina tukuni tiko mainda baka na numi tiko mainda baka ungeti tiko weekend na sa rawa ni Yo da kama na nomo real ID au bia bakarita katiko ni vekem ni e vato kangona kia ni reirai na real ID ke bakai senga tiko ni se matata vekem ni ke bakai sa tiko ngori na nomo ID driver's license California ID senga tiko kina na bea ka ni reda toka mai anggur na bea koula e tiko ya kini mbalimbali o nina ngandreva mo nina lako ya ni kina DMV me na laki dhaka indua na nomo ni real ID ya vaka dhaba manda ke vakai senga ni rawa na real ID ngona buno taronga ni kina mbaleta esenga ni o kenda kede enda sana rawa ni vaka real ID mbaleta ngo e rawa nganir na vaka real ID o ira kasati ko na nondra na green card Ia koia tukuni ni rawa-rawa mo ni na dhakabarao na mo ni appointment bakatan lang kina bakalewe na rawa na taro so marao toka ni so na taro tiko na non-reto website na DMV
merani na bakararo taka senga ni ona laki wawa tu e nandona ngona balabu me nangai rao na nomu Real ID. Na kia nei tukutuku mataila lai kede e sa tiko kede ani na nonrito website e na DMV Real ID. Mbitanga na Real ID e na Google sa tuku ni tu na ka kede ngai kuvia kila e sa tu kede ngai na Google a koia ni rau ni nangai reda kina na weka ke sara e nangan derby me rau ni nandua kina na nomu Real ID yo reda tako me ngor na Real ID e na tiko kina na kola na bea kola ka toka ngori e na i matau ia wakadava manda ke wakai senga na Real ID tona ngai buka wakadava ia na taro le bumbeka o ke ni na tiko kina vunga ve kianda na ngono sengai tiko bu vital nota ki tiko kina na Real ID o eu talenga o senga tu ni kila o tia sangir tu tuku na mai vea or tu mai Washington na artuk venga ravitiko ena ken nandu le wakabuta ki tiko na nanda passport na passport renewal da kila tiko ve kendo to mai viti na nanda to passport koia ko sali sa tiko kina na chip koia engan rebikina me to lako saranga yani me tonge rauni nange le wakabuta kina nanda to passport ndre sa senga ni waka i liu raunga ni to wakauta na passport makawa wale weninga na fomu wakau bata kena kenda to i tamba kena i sau rauni nge indua e lako nga le dakava me le ki wakabuta kita le na nanda to passport ia ngone i liu go senga ni rawa sa raunga ni enangan rebisaranga mo na lako iko wakateki iko me rau ni nangeli dhaka kina na nomo passport me laki wakabuita kina na nomo passport mbaletango na mbaki lako mai nei ka lima ni singa nei ka vitu ni singa ni vula me e sana senga kina ni rau ni obuka ke waka e senga ni valid tiko na nomo passport ke waka e sa expired na nomo passport senga ni se rawa na nomo Real ID sana senga kin rau ni no bebuka aki se domestic flights na bebo nongo bebo no Amerika koia ia nangono sengi tiko bu vital nota ki kina koia o senga ni kila ni rau ni to waka ngata na to ID waka mi usando lo manira ka semberti ni rawa na nonda Real ID isa sana senga saranga ni rawa na bibuka yake ngo tamanin rebo abo ke waka anda na bio abo ki Amerika ia tuku rongo benako ya sanga me wakabuita ki na nomo passport me tiko na nomo passport vitali mandanga ke waka sa expired tu na visa senga na lenga na nomo passport nga me valid tiko me sember ni expire na nomo passport laki wakabuitaka ua vitartar virto mai Washington na kavinikua wakatelanga kina virto na Fiji Trade Commissioners na office ke nurto bali bola i Burlingame sember talini irto wakasuka mai na nongo wakatataro atarong irto tiko senga una dhaban beka e raun irto na tiko tali kini California i San Francisco ve ira kara senga tiko ni rangandreba me wakabuta kina nonra passport balete so e batingo sa ke wakai sa expire na passport sana senga talanga ni rawa ni buka mantanga me li wakabuta kina nonra passport mai Washington so e senga sartunga ni raw ni randreba mantanga senga ni raw nandreba for whatever reason so e sin raw ni dengu wakambalabu merlako koia au sa wakanui ni tiko kina ni raw ni ratono wakalisu e talmai na nago wakatataro mai na bali bolo mai Washington wakatelanga kina virto na Trade Commissioner's Office na Fiji Trade Commissioner's Office i Burlingame merto tuko na mai sinanguna dhaba e rau ni na tiko tali rito na may tiko tali kini rango i San Francisco me wakabuta ki tali kina na buku ni kina wakabuta ki na passport we ira kasari expired tu na nondra passport koia sa wakandu ni tiko se amati nga mai kina radio mbulando vata and kena do wakasabu i tiko yani na vi tuku so rau ni na vuke kenda tu na vi tiki ni nonda mbula ke de sara sa ve mamandono na lima wakandu ni venaka tiko yani se venga na vanua ni se amati ko me kina na kavi ni kua au via waka mbula tiko yani ve rosi ni nambo sandende au ni taka ni mbula benaka tiko rosi ni nambo wakatal nga kina ve maramakai balts rosei wakanu ni benaka tal tingani ve kimdo waka ve tamani senga talani ngole da vitikino sara corona
Koroina Dhika. Nimbula vinaka Sara, vakambula talitungani velitia tu vakawa, ndombula vinaka, vakanuni vinaka talitungani veiseni mere kuna wave. Mbula vinaka, nitiko mbeka mai veiseni mere, nuitaka niyo ni mbula vinaka tiko. Wakatala kina bikim do na family mai Pennsylvania, mbula vinaka Jimmy, Liti, ke Bosch, so nuitaka niyo do mbula vinaka tiko. Wakatala kina ve Sister Lee, Seriana Lee, unitaka niyo mbula vinaka tiko. Mbula vinaka Obi vose lange, baka nuni vinaka tiko anda bikim do baka vitamani. Sangatala ningula da vitikino vase Mother O'Brien. Wengana vano ni sema tiko mekina na kavinikua. Wekim do na vakarorongo saratiko ngori maindawa samu te levu. Nimbula vinaka vakadava tu na ndraki mai sanangori unitaka ni do mbula vinaka tiko wakatala akina vi Paula Tokei wakanuni vinaka yani se vengana vano sema tiko mekina na kavinikua unitaka ni rongo vinaka tiko yani na bio liva ni radio mbula do vata Wakametao maina ituva tola ngalu moliena bosota Tangi o de tale mena rongoda na poso malua ningauna eravata veiko ongori sai sukuni no musala me bakani sama tua na bitu ngaingata ola serau bakana singa kai mara Gata ovaluta Ive vangi keve kono gata ovaluta Cosa mai ranandi Ni nomu I soli Kovukai ya sangu Naruma rauboli Iundau lumani Kakeden daru rawata Toka, ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Bembe koula, bembe koula. Sereke na mamamu. Toka, ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Ni vedangi kede kodangata ovaluta. Bembe koula, bembe koula. Songo
Golf putt, normal distribution, reduced speed, increased. Songo binatang dinda may sota baka marama Sea bukina na balaw nilomala Mumuy ang gona kay nalasa kay bata Pau tabatung na mode ninda sota kay tababata Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Purpura, Sema Mai Ngai Waseyan. Rami, 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 Rami,
Ana radio mbula ndu vata na i tavi sero e asa mai voto kino koe tini ka ruana miniti me ono na ka loko and na vema mani ono and na ronga de tiko kena no de wasininga ona wakarotaki karatondo venga rabi tiko kena na New Methodist USA. O ia mena vema mani ono kina vito na ka loko nda waka benu venaka tiko kena nonreto vito koni rautalangani mai tosa tiko kena na venga rabi and nondo to vata vatongo na radio mbula ndu vata. Vedanga na i tukutuku ia dharau tiko mai na buku ni nonda i wasininga ona na i ronga mai wal ni songo e na kabi venaka ni kua mai wakai lenga tiko wakalila ino nondo tō mona liwa ka senkina ni rao ni u wakatangitaka tiko ani liwa na kau wina kata mi u wakatangitaka ani se mi u wakaritaka ani menta saraba wata tiko i enda tō topole mandango e ndua. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Iwa sota ni sana rongo da tong mandanga senga ni rao ni wakaritaka ani ana buku ni leanga e wakila tiku na nungu mona liwa na kawini kua ia senga na leanga. Tukutuku matinga ni tukutuku e adhara tiku mai tokarua teki tiku ngai ani na lotu ka wakaidhuri tiku mai Santa Rosa na buku nreto na First United Methodist Church ka Rosangabulu ni Ambaki ni nonreto benga rabi boli mai na wano lewango California. First United Methodist Church Santa Rosa Fijian Language Ministry teka butiko na kena maro teki tiko na i ka Rosangabulu ni Ambaki teka butiko na Madhao Sawati na i ka Rosangabulu kadhioni singa ni vula February. Madhao kedhiongo
ni kua santa e dhawa tiku mai na singa buke lulu na kavi ni kua na goa tiku pu mai na kavi na noa ni kua gele ki dhawa tiku na kavi ni mataka o ia na lotu wakatokai tiku na evangelism a wakaidhuru tiku na walni songo a se na olo ni walni lotu mai Montgomery o ia tiku pu tiku na lotu e na vitu na kaloko e kavi ni kua ka wakatelinga kina na e kavi ni mataka ia na singa wakarau ni wasuti au singa tambu sana kei wakaidhuru tiku kina na lotu ni Veitalatala. Singa tambu, wakaidhuru tiku kina na lotu ni Veitalatala e na tiku putiko na tinikandona ka loko e na mataka ka na wakaidhuru tiku ngā e na walni lotu mai Montgomery o e na 2552 Montgomery Drive mai Santa Rosa. Ke reiti ngā moni ke wei tukutuku ni takatoka yani mai wulangin toka i tiko e na kena maru taki tiko na ikarusanga wulu ni ambaki ni lotu e na First United Methodist Church Santa Rosa mai wulangin toka i tiko kena Reverend Eliasa Koroi. O tio tinga ni tukutuku e adhara tiko me wekanda e na kawi ni kua go na nonretou Wesureti tiko na Mbula Bay Easter Sports Day. Mbula Bay Easter Sports Day or tōna isongo na Mbula Bay Club mai na East Bay. Mbula Bay Club e na East Bay. Wakaidhuru tiko na sota livongo e na katolu sangapul ni singa. O ia na wakarawai ni katolu sangapul ni singa ni Bulongona Bulamachi. Wakaidhuru tiko na Jerry Rayber Ash Park. O ia na tolu vitu, tolu ono lima Ash Street, Newark. Kena i tukutuku matei la lai rau ni ninge vitartar tiku ani ke nemani tawa e na 5225 dhiwa vitu wa ono. Vitartar ani ke nemani tawa se o lani e tabuni wai namba ni taliboni watanga o ia na 5225 dhiwa vitu wa ono. Ia na idhurudhuru ni timi veke mdo na timi ndo se mbera tiko ni somano mdo idhurudhuru se ndo se ngai wakande taka tiko ngoni ndo viali wakaitawe na sota ngo na idhurudhuru e ruanan rau 5 dua na timi ka sake reimo ninge vei tartareani ke Peter Isaac e na vuku ni kena wakau yani na idhurudhuru ni timi e ana Zel e na Vasaiva Walu ono tolu vitu tolu rua walu wa. Vasaiva Walu ono tolu vitu tolu rua walu wa na Zel ve Peter Isaac na idhurudhuru ni wasutiau na idhobi. Na idhobi Wua na timi kananganga tiko e na netball, wakatelinga kina na volleyball, e rua na undolu na ndola, na timi ni volleyball, ke wakatelinga kina na timi ni netball, kan dua na undolu, wua na virau na timi, karau na karua tiko tortiko na karua ni tutu, se na runners up, dua na undolu na ndola. Wakarau teki tiko na kakana, ke na veiporokrami so, na ngito e so, memba letir na ngone, ka nisa kiremo ni adhe ni kina wakalio lewu, nda vei tukutuku ni takatiko yani, ni tukutuku ngo, dalaki sota wakamatupu wale, wakaviwakani e na sota ngo na netball, ke na volleyball, wakatoka i tiko na Mbula Bay Easter Sports Day. Se mani tukutuku dhawa ngā, se mani tuwa dhawa, do sa tuwana rau tiko, na nomundo i songo, do sengei lalawa tiko mbeka, me na toia butake ndona i songo, goendo na ngoni sala ka rauni na vivu, ke ani kena na Radio Mbula ndo bata, na kena me kadhiwa ke wali tiko na nomundo i tukutuku ni sasanga, se mani a se vuruvura dhawa, e tiko kina na nomundo i songo, e ana kai tali i tu kina na nonda tō bata, ni roni tō vese mati tō e na vese vuruvura, ke de sara. Ke sa tiko na taliboni, sa tiko na Facebook, sa na tiko talanga kina na Radio Mbula ndo bata. Ko ia, o beba kongeti tiko ni kina, na nomundo i tukutuku ni sasanga dhawa ngā, do sa sasanga tiko kina, do wako tamai mena mai kadhiwa ki tiko yani, e na nonda tau wasininga o na ni rongo mai wali ni songo. Rauni o nienga i mbiutanga mai e na Messenger, na Radio Mbula ndo bata, se rauni o ni mbiuta talanga mai biao, una buninda kua, rau talanga ni o ni mbiuta mai ve tupe, pe deli na novo e na Messenger, se ve tale mata kimbau, tiko talanga e na Messenger. E ana vi tukutuku e so, na vi kai so e ndo me rongo di tiko yani na nonda i wasininga o na bata, ni rongo, mai na wali ni songo e na vea kawi ni moniti uke lulu ke na wakarombuka. Ongo na rongo mai wala ni songo and a Radio Mbula ndo bata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Me tō mani tuku na tō wakarongo sere nei kawi winaka ni wuke lulu and then dai ni kaono ni singa ni Bulamachi waka nui ni winaka tuku ani i kia mni kia sarna marama. E na wuku ni venga rawi lewo ni waka dhortu e na vi singa
Se mani tambana dhavo ni venga ravi tiko kina, se mani nduindi wanua dhavo ni venga ravi tiko kina. Waka nui ni vinaka tiko ani na vulango e waka na numi tiko na Women's History Month. Na vula machi ka lebu sar tiko na vitala noa e waka edora tiko lebu na marama e waka taronga tiko na kenri tala noa se ra vitala noa tiko e na wata ni vitala noa ke Dr. T se tala noa with Dr. T usure tiko mni ni ngai sema tali tiko ani kina ka usure tiko mni tala nga sandara rongo ada tiko na tala noa ni ve marama ke sara e usure tiro tiko ani o Dr. T ia na radio mbula do bata ke ra usure ti Dr. T me ke tona mai vitala noa tiko e na moni te na madhau mengo e ani 7:05 na tini na miniti na mai nero vulang in tokai tiko and na nonde wasiningo na vata ni dawi ka lawa and kabini moni ti maiongo ke Dr. T Tarisi Solovi o sore tika mnini gai sema tiku mai kina ke lambale tani da saro do ridi ko tu da rongoade tu na nona vitala no vakatarungira na vulang eso e na vita mana ke sar ni venga rabi ia o ke lang sar ke nango nango men dana mi rongo da sar ngakina na ke ni tala noa o de saramanda Dr. T na dava manda and do waka ungeti Dr. T tu e na vesinga do indo na marama e sa roni ukaya do talangani sau lewu e me mbiu totoka ka dara makatalitunga mai na sala kina vunga weekenda waka bimbi ver na luvenda koia usreti kamni se matunga mai kina radio mbulando vata San Francisco moni ti mai ngona ka ni 7:05 e na tini na miniti na kavini moni tina nonde wasini ngona vata ni da we kalawa ia na ngona mantanga ngo to da we kalawa manda se to tools down manda do manda na kena lande masih fulo ti kumandanga Italia saramanda ke o masih fulo ti mda bate kiko sengana lenga do tukona ngando nungi tokani o ya sonangona ondo tu da extranga bango mateni ilo sangue do mai muso katuyani do tali taka ko nandani simbolo vina kasista ke waka waroronga ti kumena kavini ko o ke lanyo ni sana kilavi nakatiko wakambula tali tingani ve Joseph Valley tau o sa waka nuni tuku ni rani indor na bibi tala no na waka rumbu kongo waka nuni vinaka tali tungayani na vanua da vanga o ni sema tiku mai kina waka tala kina vi Joe nau lango bole vinaka Joe ni sema tiku mbeka mai ve na ka vinikua waka mbula tali tungayani vi manasa gio levu ni bole vinaka manasa bole vinaka sai ni mili mbalawa kula waka nuni vinaka tikani vi kimundo waka vitinani na itau ni taka nuni mbula vinaka tiko waka tala kina vi chovesa lalau baki vinaka waka levu na sema tiku mai lomani mbula vinaka waka nuni vinaka tiku ani vi kimundo waka tala kina vi karua teda wa iningolo mbula vinaka maramana ita sandende ko ni alimai ni taka nuni mbula vinaka tali tunga waka tala kina vi tania ungatea mbula vinaka karua waka nuni vinaka tiku ani vi kimundo mai serne ana seini tuione vinaka waka levu na sema tiku mai Utah ene kavini kua senga talani ngula da tikino sista Joey Manu waka mbula tiku ani vi kimundo menandawa John Taiviti sandende oni taka ni andro mbula vinaka tiku waka veotini waka nuni vinaka tiku ani na radio mbula ndo vata wekimdro ene kavini kua senga talani ngula da tikino na wanga atu naisa sema sartiko mai American Samoa ene kavini kua Maria Wipi sa ni mbula vinaka waka nuni vinaka and vanua da vangau ni sema tiko mai kina wakatela kina ve Jimmy Coy ke kimdo ke desar na matapu vali do sema tiko mai Pennsylvania au ni taka ni tosta vinaka tiko na venga rabi mai sanangori wambuta ni rirai wakile tiko beka nan rakim batambata bole vinaka liti ke boss ndong bula and radio bulan do vata sa onon donu na kaloko nomni to kaningo uno vuninda kua ni bula vinaka Semua
sibe yau ko abakananda kuya nabubale ubale mamarau takibuni nundaru sota tamatalebu sekembamba sinaturanga niwa buli nasivali pina ruasaiba sava vitu elambasa toka utabaka duana yalongu kamida ninongu ibakarau liseri nagunua mau nayangamu emai wewe ni ngusu tungai utongu maroro ya boli tuongo amenongu Kosuret ya menarungani sabu-sabu piran nawe kamu Unia sawa na banua Amai mai mate vandina Opti ani ebula tolu Andrebi tumesana lesu Beira nangu tumbu-tumbu Bisa matini boleh tunabuli Toka utabaka duana yalongu kamida ninongu ibakarau liseri nagundua mau nayangamu emai wewe ni ngusu tungai utongu maroro ya boli tuongo amenongu au bosaya layala nina senga ale au namona kena seva nikona mai boroka wale nongundina toka utabaka duana yalongu kamida ninongu ibakarau liseri nongundua mau nayangamu emai wewe ni ngusu tungai utongu maroro ya boli tuongo amenongu isama mainongu maunanumia Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseayani Bakata rongan na ya telah mulai lewat Beira
Toka na waka te atua ia mai Chale Mare au en Radio Bulan tua wata. Ko te maikina na ngona ni sa siwitanga na ono, e na tini kan 2 na miniti, e na vea mama ni ono, me waka wakarita ke tiko hani. Dan rongo the tiko kina no de wasini ngaona, wakaruta kina vea kawini wuke lulu, me wakaritondo vito koni tiko kina na New Methodist USA. O ia me na vea mama ni ono kina vito na kaloko. Dona kau o waka o via viva kana no mingani kina sang ni madalo kim dona sang tiko mai na kawini kona mataka na noa. E punga weekend andanga isanga menda reida ni na nonda I wala mata se na Facebook e sa senga tuni rawa o senga mandini kila wiki mdona senga tiko mai na kawini kua o ia ndona kana nungu nui ngawa senga ni kila na rani na e na bunga na buna e na nui ngawa kina ke wakai sa na mboko na I wala mata se na Facebook ndo mandangango na nonda vise mati tiko na visinga senga wala ngani nonda tome vise mati na Radio Bulan tua wata o kenda na nonda to vise mati sarti ko mandanga baka mata bubale levo na ngau na donge do torongani dava na namba ni telefoni ando tuku ni mai e senga ni tubia na namba ni telefoni o sando kirondo vital no tunga na Messenger kila na dava na Messenger e sema tiko ke na Facebook se na I wala mata koia ke wakai sa nando na singa me wakana mataka na noa, ngai wakilani o ngai sanga tiko mo reida na no mo Facebook sa senga ni rawa. Ngai tuku ni tiko wango mo login, mo sanga mo login, se mo sign in, sa senga tu ni rawa, ngai bita mo sanga mo viso taka na no mo password mandanga. Sambundo toka na kanrenre, dona ngona balabu na nungu baka sanga toka, au na numa de nungu taliboni, au mbokwada baka vida nungu taliboni, o tia sange mai baka sanga tali toka yani, e senga nga kau ngai rede tiko na sabi singe liu dake vali lai na ngona sa sange rawa talikina ni o login e na nungu I wala mata, au ngai rongoada tiko ni leo saranga e rawakila ni down na Facebook senga ni madale ambada mbeka vali lai na Facebook na mataka na noa senga ni kila na Facebook ni no nambada e to nambada talinga kina baletango ko yana nonda tundu vitartar kirto no nonda tu matabu vale leo ni matabu vale ke vakana to tiko I Amerika o kenda tou so na nonda tu matabu vale tu me viti o Australia se vurvur davanga o kenda nda sabi tartar sartunga ena Messenger I ke vakai nge mboko e to sana nge vaka tu vada o kenda tou matei mandangani ka me tu sangati ko me to na nanuma tiko na nonda tu namba ni telefoni senga walangani nonda tu namba ni telefoni kento believe it or not e so mandangavi kento tu sa senga tiu mdani kila nonda tu namba ni telefoni wakata ke kento tu mbaleta ni sa wakarao taki tu na namba ni telefoni kila ni oira rangir mai sa rangir nga mai senga ni oti mendu e taronga mai da manda no namba ni telefoni iko ke wakange ndu e taronga mai o kento to sana vangratal hawa senga tu mdani kila dava nungu namba senga tu mdani kila na dava na nona namba na watimu sena nomu itokani na nonreto namba na ngone e wakadavo kila ke tiko nonreto namba ni telefoni na ngone se senga o kila ni vunga talangavi kenta to na mai tiko ngo to tumbeka wakai lawa se vida mbeka vikenta to mai tu watu mai somi romo tu se to somi vale watu tu do we know everybody's numbers na namba ni telefoni baleta ngone ake wakai sa na manindo na lenga te senga tu ni kila ke manindo na lenga baya e ado kenda sana lenga saranga baleta ni to sana sinrao ni na vingiriti na Messenger ni lewu vikenta to Dagay do tariani, etiungur na namba ni telefoni. Eu matanga sange do tu kuninga me biau. Ui, senga tu no namba ni telefoni sintu biau. Kiro sandu vital no tunga na Messenger. No meti kondona singa e na rani na yado dona lenga. Na vida na mada sawa tito avakilana kena mai mboko talenga na wani telefoni sena network tukuni ni AT&T so rangai
na kai due tuku na biao ni mai Florida mandai na state level ya Florida ni boko keve saranga na taliboni siang saranga ni dua e rawa ni na network keve saranga siang ni rawa ni rabi tarta sangi rawa nga tu no koe nungu tu ro nungu nga se oro sangi text nga mai biao ya nga na kai daka tiko ya na taliboni na vingiriti na email na kake de vai siang saranga ni dona ka e rawa ni e daka na mataka ni singa ya vida na ya wana kena batu ya ke waka samataka na kai waka ndo mambula kina go ni o kenda to lebe kento na kake de sa waka ngata kina taliboni na daka na mbange na nonda to ke la lewa nanga na wikento nando talitaka me to bola notebook so na kai bola itu nando to budget na itu betul babao ya betul ni la vo se sombeka na to do list na kami to da kami tiko na visinga ya no vida na mbaki sawat ya na Werna kilia, werna kilabi nako. Kango sando lako abo kitu nga kina no notebook Nundu tu nga nungu notebook ko abo kitu se tawa abo kitu na nungu kato ya. Au se va notebook tu nga yeli nango no saba kang tanga na nungu taliboni na kake de sabo lai nga ya ni ve na taliboni. Ya wakadava kena dona singa sa amboko na taliboni sa sinra ni kono bakanga tak na taliboni sana tu sana gay vala tu beka bagai ve ya ko ya baka me be baka reti talibi yau mi usanga tali oi yau na ka kede me sena bina ka me na bolai tu mantanga balata ni tau senga tu ni kela rando kaya ni kela go amboko mai na network kede na vida na madau saoti ya otia go na mataka na noa tu pakilani amboko na Facebook endo tuku ni tu ya ni waka me sa tiki butiko waka me rawaka tobo lea tiko mai na kai na roniado ke waka mboko ke des endo na ke waka me na yado endo na lenga libu baya ya waka me na trial run na kai tu endo tuku ni tu ya o kendo to e na binaka mbeka me to sana ya anra tiko me to sana Dakaba tiko na vi kai soto ki la ni rao ni tona dakaba me tona vi tartar tiko matanga ki na waka matapu vale ke waka na maniado tale na lenga se ke waka na maniado na lenga. Do you know your husband or your wife's phone number? Tiko ngor se senga ki lambe ka nonro to namba ni taliboni na ngone se senga ke waka senga sa ke na ngono bina kongo me tona sanga me to ki la bola itoka na dona vanua. Tuko na tunga ningo na namba ni telefoni o waka samataka lisar na vida na mbaki saoti o me venga ravitu na o me daka tu na dona kambani ni security donge mataka me ulaka ni vango mo lite ko daka saranga ndo suka no ira na lian rambongi o ira na Kila ni lebu ngana tanga ni ralian rambong itu na petrol ran rebo abo ke na lor ni kambani sarang do lako ralei reida me ralei roba na biba nua endundun me an ravi o ja sarang lako mai na mataka ke mange do sota bateani na mataka me range do kot ke dani na nondra na ya ni daka na nondra reports ke de me ko ke dani Ya, kaya doon naman taka, kung gila ka, ni sarto binren raba kito kay vida, arto leo vida na turbo, na turang ay arasasu kito kaya ni na yan rambongi, me lei vasu kaya na ni daka, me arasasu kaya vale. Doon na ka no rto binren raba kito ako, tar sara ni, da do binren raba kitaka. Sarto gitu ka nomor to, ngay tal no tanga may senga, ito na nambongi, doon na apartment complex. Engir may irto, endo engir may kina, Sangge tuku ni tuku mai me klabaka ke baka bekento na sama itikon goto sakilati ke baka so era do rongo lebu mbeka basa usai aro ngirita na security se ngirita na visa ya kongone ngirita ke mai ni sando ni dona vale e baka ba ertu koskosatiko e baka mbeka ndu e mokutiko se dona kavaya ya rtongela kane disturbance artongela kani tuku no koe ka nona na bononi na apartment complex anto e andravo koe. Tuno ko sange la koe ni sa didi mai na buiningoni sa voso tiko mo koe o kango libo na kai batu kuna tiko mai o tia o sa rengani o sa kila baleta niko daka vaka security e senga ni rawa niko vesu o iko lakngani mo liridanga na kai ado mo ngai ripote taka yo o ko sa lakngani sa tuno sa kila ko sinra ndona ka daka veke sa ngai tuko no ko be mbuningone call 911 be vatu kania sa ia mo mbuningone what's the number Garo na dia nang kento na ngona, yatan to na lenga, tukuni mai, call your husband, atong gitartal tiano kento, what's the number? So nga nakami to na,
Andra and Ravi tiko kina na tos tu nangonongo santa senga tu ni kilana dave roni ada tu ana singa ni mataka. Radio Mbulando vata San Francisco sama isivi tongona ono na rusanga vuluna miniti wakanuni vinaka tiko yani. Wakanuni vinaka tiko yani na kavini kua se vengana vanua ni sema tiko mekina. Waka me sambada tali toka bakali lain untuk mona liba na kavini kua senga ni rawa ni wakarita kayani na ai tuk ni beboli ando sana rongo da toka mantanga kere toka no ni bebo soti o tingo sana gai baka mo so toka baka malua me reda se da velenga rongo di manda ni tuk ni beboli na Radio Mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai e senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva ia endona kainda webu ke baka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda toka kana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau we kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni baka motoka kanda Dren na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni voli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka sumburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemudawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu be kemudawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogode na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Muna ngauna na lewa ni nondo soso, enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talutaka bosing ilutaka sa bakaya kapitang. Nika kuni lo malenga. Sa tiukin dono munua, erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na jibgina. Me bakana karitua, waraisi. Na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, baingan di kinang gamure. Nakaka na buwa malang, me bakana steak, gay bakaya loka, tabioka kena coleslaw, surua, chutney. Kailan ko pata na kena pie, ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na dio maluma, Billy Street, oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibatakan na kaya mukatalo wasing lebo sa waka kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E tikong beka na nomini waka tataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu dondomo. Nama kamay na weba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a vea kabi ni Wakarombuka ni 7 na vay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a Radio Mbulando vata San Francisco na koti kenda vatamay.
Kena tavi seroe ama vertona waikola ni ngona wo ke tabua samai seveto kina ngona ono ena rusa kabulu ka walu na miniti au na kere toka manda num do vivo soti na siama tiko mai na ka vinikua sana mboko toka manda bakali laina nonda to vese mati mai Dangutu toka manda wakalilai, me urani na wakamoso manda, me ureida na dawa lenga tiko, ka senkina ni rao ni o wakareita kaya ni na video sa wakatalitunga kina, na nonrato programo na New Methodist USA. Koia, au sana kerabe boso tito sana diengu toka mande ke, me ureida rao mandango, o tiatonga i vese mati talitiko na ngona, sa sivitonga na ono, na rua sanga vulu